Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Rakhe ka Women's Day da ka health checkup, Ringkat bat ka Woodland Hospital Shillong. U MLA jonga Nongstoin constituency uba Macmillan Bersat dangshen ula plipat ba yaki yeng dorbar jonga shnong mendo kalany baru yaki Southly gi kamra kelas bathamai jonga mendo Presbyterian Secondary School kabadon hakashnong kalany. Yakani gi yeng dorbar bat yaki Southly gi kamra kelas jonga ni school lamang pisa lengba ka MLA scheme hakaba nakaliang jong MLA ula twat jing mutru naginong penya shnong bat kumjuru naginong penya jonga ni school halor gi jingdon kam ki ba hakmat Hagani gasngi lai don langru u president jonga school managing committee u temen basan bijerwa u secretary Reverend JT Kardosau ka headmistress ka kong M Lengdo ki khana school lambat ki wei Di dokumen kaba MLA dongi umri tambah isu ong ba ngai ni lawan ni koi ke janmin hang ni ila tip sengi bagi lawan wan pek kita dia kepor ba dan sedang ring train di dokumen akan kepor mentai kaba MLA dongi ila penbek dan penta baman lino yang kini di additional classroom ya kaba mai ila nok siang Ada pengalaman by additional classroom jong ka Mendo Secondary School kabahapa po ka Mori District jong ka Presbyterian lakli mentaksin to dashboard. Teka nongrin mo jong aga kwa banong ipiba ngalakli ni Pusto Kadusao siya pag jinglong jingman jong ni kasinong siya lang ka jinglong jingman jong ni ka school ngalakli ni bat menagani ngong bangin yarap ya kata ka jing penjot jong ke area ya kali school tengah ko apa iping laki limene respect recognition kau beri permission layo tangbang idon kam saya ke recognition metalai radep aibor saya ke district school education officer balai kali bentar don lai sau tadi ke school hapok kursi ke jonga kam tre ban ai ong shifting idon ki guideline hana ba kali bandon ke jingjingai kata kilometer na ke wepat ka permanent school ni ka recognize school unam la banai hang te like se am tre ban ai go school ka recognition habakun nga tho e wi ging tho sha ka gam na nga justify nga pension nong rem habakut habai hapo shita yo bi ai no ngaong ipi ka Saint Francis ngam de nga plaka thlek nga thai nga ba de wi ni ka architect jo school nga kan mau yo we boda bawan seng nungkong ni ka school hadukan sha halon ba nga khot ông bà o cả government kam tre ban ai permission ni nama pi ông bà kata kum ka guideline ni ka government kadon kata Kristan kadang dunai ya kata ka kilometer balabur ka government mentau fnam ka government ngin sa ai gran ya kini kita permitted school tang ba enam la ban ai don ha ka we kon susing la ban jit sausan teli la ni shi totally ngin hapan priority ya kata ngin hap prioritize kata yanu ni ban ai nama ngi ông ba lengba ka we ka tax collection ka government kami mengiong kata access collection, iong bangin complete no nam tak kijin haju isko. Tengok ipi kogi no yalam juga nika district ngoli juga tak pastor juga. Jadi pastor dengan mesan. Lada kata kapor kalapoi banghapan identify banjir di school ban ai diran ya tinohikai ka school jompi in hap ai ka preti ke banukon. Ban penbhai ya kini di school government LP school. Hadu kasnem badat ngilala aban ai shipu tuli matau fnam ngajit sau tuli ni ai sampun la kulik skol ngajit ya ka open nongstein ka nongklau bat ka maskui sampun la kulik skol ban snapan bha ya ki skol bende mangil isna igla jor thai palat te kata gari ka policy jo ka government